eta wa sandist na ngona nda text ne andu batano bendi kanage bembira i sandist tu kawira is a sandist kaisa kako wirwa nontu sector MCAs bakurira eundu wakazi bakurira staff ba county bangi bakurira wananchi bakurira that person is a sandist uteri toringire menyo mo describe ya she's just another sandist. Well, inko twaririe mantu ya the unending na bitter wars atatika Governor Kawira Mwangaza na munini we mtwethingia because kuri miario irarirwe na mheshimiwa Kirinyi Bwariti mwena DMK just after cabinet ya tariki 16 wiya mwisho babu idhirie ibwarire na bowa ati kuri na mubango yo kurita DG ntwethingia kiri payroll and looks like it is coming to pass non to county secretary Bishop Kiambia Derona andikire barua na ameandikira deputy governor ntwethingia imurika na siate natiri temichemanyo 14 ya cabinet ira atakinya but then kuringana na barabari batwitikaniriya no tongere bwa Governor Kawira Mwangaza ni ati twethingia kwanza kwa mbere buru kinyana atirwe yani utengo yo kinyathuliri but someone would ask okay akwithira utengo yo wathuliri then why don't you do irereo like kwa attend michemano ya cabinet yamantu kyoto tukariria first katibu na atakuwa kiri Facebook do I understand that young boy okay Meru Governor Kawira Mwangaza had 2032 comments 1 minute dicione okay got them we are following Maure Junior hello Martin Maure kuma Jiawad first tell the panel to tell us what is ailing their party bus is the party we thought as the party of Meru in her deathbed. Are the panelists supporting scenarios whereby people are getting paid without them going to job? Do they support ghost workers? Was the governor wrong in addressing county staff that they should serve the people for they are paid for to do so? How many days have a senior assembly leader summoned the CEC Health, CEC Finance and County Public Service Director to answer the issues affecting the health sector? Do they think that impeaching governor always is the solution? Is impeachment the only oversight role of MCAs? Samaki kora mutwe ititerthekana ukunge. Endo monto summon CEC mbiko mutevi. Like abwelezeni to health on its bed. Itu samoni na bateya mutumujogeri o ndenko mujogeri tu samoni na bateya nya na to advice ba wanda to dibi dato bakurie zo aruria atire aruria okay akwithira muntu atewetangwene ri ariwe na atewetangwene analyst yeba bataetangwene like striking doctors ama medics mwire atire article 37 in the constitution of Kenya ekethira atathoma menya some of the people era to cover code dwell in ignorance. Article 37 of our constitution allows Kenyans to peacefully and unarmed to demonstrate, to picket, to present petitions. Na strike is one of the ways of demonstrating, picketing, presenting petitions and all that. So daktari ba county ya Meru are within their rights ya strike kenda ba dikirwa haki yo bira ba witate bakuthetera, so we cannot negotiate about that. Okay. Again Martin onda ikirwa tongore ba mandaktari bakiwe bageretie ukarande na gavana ba negotiate na remete. No, actually kuri na ikaro biba tukwithwa bikendelea na ndonde bakiwa ati ni bakwaranira so nyakawera atengoine bakwaranira ndo tha ngoine tha garite ndi nabo nya atengoine
Ogerua kawe kamwari kaira nyarua the truthful men we have in Meru County Assembly, pongezi kwao. Yuhao Bynes arua good evening Martin Salimia Maebo MCA Honorable Mwenda Idile and the incoming MCA Honorable Mwenda Kirenya Beward not nominated 2027 Kawera Nimutebei Machoka wa understand that Mwenda Jackson okay. JM Girarua show iko fiti, hawa viongozi wetu wanaongea naked and truth. Hospitali zetu hazina dawa, like my dispensary for the last 1.5 years dawa zijawahi kuletwa. Wasaidizi wa daktari dispensaries wako na 2 years bila kulipwa. Meru ni zaidi ya Shakahola. Ben Mwambiarua, today you made the best choice Gichunge. These are the men who speak for Marian. Next time don't forget Honorable Jim, of course. Ni tuluba kuma dhwana. Kalenya Murioki Arua, wacha niongee nitoke. Honorable Mwenda Idili is the most not working MCA we have in this society. 2027 yeah, for their own reasons. Imemutoka. Ameongea imemutoka. Okay, katwa kile SMS 40188 niyo namba yetu ya SMS arani na batwe tuwe maoni yaku na oruwa te akire SMS na namba yeji kurikania titi na mari. Ukitaka kuongea na sisi ukilukira SMS. Watching Kuma Mikindori, the show is good, but let the two gentlemen have integrity. Use respectable words, not calling our governor acting as if there is no policy in Meru. Kawera requested Kiraito 3 months squad for health ministry kwani imemshinda. Mbori Honorable Mwenda nike CHPs Meru batekwe wa stipends cheo 2,500 per month. The last 9 months CHPs ni J Marete Gachua. Gichunge Meru County is falling as it has become a county of wonders and frustration since we have very incompetent leaders in the government who are unable to manage our funds. So as Meru we have managed our expectations. There are no profitable developments being delivered, but we can see how our funds are being misused with very demeanful minor things to convince us. Come 2027 as Meru, we need to be sharp. Let's open our minds and think about the future. Let us vote competent leaders who will think about us and deliver quality developments. Na ungeno kawa locked in Muremi Yaya mwana Manchester United and to Charles by the congratulations. Thank you very much. Not very important. Thank you very much. Atuke dimo idato hello Meru. Hello. Aro Gichunge. Oui. Uri mwega Kabisa. Kevya tongere bawe na bona arua. Ba uketheka. Isaiko kumukadine kamoi. Karibu Saiko. Angwe iba kwa dia bwega muno. Nene ateteri batetaira antu wa Meru. Nande uni Gichunge angwenda guga. Angwenda guga kawera natikana ya mutuma. No ndo bwa mbere. Ne kawera atari muntu uria na antu na njara. Pese nyinge muno. Awara aga njara meta ka baita ngugi. Ali nyantu bakumya mbeka tuna njara. No ndoko na baita ra ngugi tukaina. Na daktari nabo. Na bongere mbe jono tumbeze jite ngibyo. Kana andikia daktari bangi. Gichunge kaja kwita Meru njana kana hospitali yetu. Gichunge odiala no ndurira na chiumwe. Daktari yani wombo mona ukimbati. Ngawo tichio. Gichunge jato kaga unge nkwire ngabana. Ene ninduwe ngabana no ndurandi tweterete ngabana wengwa. Nande ambuge na itora ka ya mulungu akamona. No ndumanzi jonde tukagela mulungu no ndu utomba kuvira ndo manzi ya mmoja jao na mwazi choka ni mwana akonyeta no kwenda musara. Musara no choka witira ndo ngugi. Ponge Gichunge. Inya na onike choka nda tegera ko lift bali na antu balogi aga.
ndona mbeca nyingi gichunge chigweta guntu cia kuria na tugintu kiria gichunge twina kia Mount Kenya isiaga twina muno sasa ito 27 gichunge itugale into bia twina bio sasa je kinyo kina gitunga twatonya siasa thai gichunge twetacare ne muno miaka 5 yonde nyenda igende kito muge mukono gichunge twoneka tukuona Watinda era gachagwa na umere gichunge iturirwe jau. Okay. Ino ngwa gichunge ibwega. Thank you Saiko. Ibwega. Asante. Hello Meru. Ero gichunge. Oui. Abale kumbukuru. Oni mbwinda de. Oni mbagirite. O mwete ndani kuma gidongo. Karibu Dan. Oni mbui mukuru. Mbere manke theria aishimio bau no bere kubeta shujaa. Thank you mukuru. Ba kuruira Meru bonene. Twekinda nabo ja mwenda kirinya tukinda nabo mono bambita commandant wa Mama Defense Force. Lakini raindire kuona Meru gekurira. Na uni ntomba kugangava na kawira mwangaza andikane kana mpomba kugangava na kawira mwangaza atigana mutuma kana tede mutuma uri bora mpomba kugangava na kawira mwangaza otekiombo dhibya kaire nonto Meru county ni razirire buru kawira mwangaza athene ke Meru gichunge gwatuika mu Meru kinya to atirima na ogwetha i kana bo atirima na mutori oku atomba inya yani otekiomba kwira nonto bo kwithirwa kinyora saturation yembesa yomba kuonekana ndene ntoro teo gichunge for example kataka mbuga abo guchieto anto baba inge bakuria nikigitumi ndiraumite gikawira gichunge ndretere ndakarande gurwa karamu na karatasi na yakunda ataga for example boko ekaderi ndone yakimulku tizazoa aya gitawa kingi yekiro gidongo gikiri mulku kieni ge kidongo da ino to inara nenkanire da ikane nkero mulku nyamwe ko mu Kenya politike neki inenkeri mulku nyabo to wa Kenya mweko wondo ra nyoko jo tombukando na arega na ntuba waka matete angari tona ndikira to koria ni kira mbomba koria re kichongo ketha mweko ari uma giko ejeta kamatete iko wenzake na ngale makia matubukando so that means nyawo ngoga wa contract yake na iko wenzake eza bake so kawira mwangaza kira kudibya mbesa kiriuma national ikeja account Meru igachoka national kaire no tege ntuge kudiveka last week uketheria thoko ekadari gichonge u yaki mweko ria mbere yakirwa chamukua teu kera chokero round 2 no mweko na ndere yakuga ari kabira mbete cha Meru tikaywere cha kagari itayirwe so na ndiki kintu kimwe kire kire kawira gakwendore Meru enka no togeta tantumborie na eka nkokia magana 6 jara yakugurite chawe na jau to ile na batu tori to torare ahe na eka nkokia 600 na ndere nkore kire gichunge ikethira uwo makabira imbete cha Meru akaretie itekariwe nikio inagu itachogura eka magana 6 uwa atalingine na muchara so kire mpomba kuga ntikwena ro ne atire gichunge Meru county mtoro ka mikombo imethekari ntoro tonge na gitomi kira kuona methekari ntoro aga kombo Meru ye gichunge watege gitare methekari ntoro wa kanya kamyaka iri ati ajare CS kawira mwangaza no cyo twambiririe kurwa metheka ayetutumera tugeta kuga ati methekari ntoro anga mitemba mugwanja anga pataraiza ringa kakiri okere abatu tutaize atokoraga muntu ore wetu gichunge na monkera dai tukomenya methekari ntori muntu tathithia meia geko kana geko na niko to mpombo runga manyai ko kana ko ngakodira gichunge mantu jara jonde jarirwe ja pataraiza na kanura chonde cherero cha methekari ntori ciari mantu jorongo chonde nonto ndare ne to araya. Thank you Dan. So vile gari pindi kwa muntoro ka kombwa Meru county tongi methekari ntori toro ya Meru ndikera ni na bombigwe. Thank you Gichunge. Thank you Dan. Dan Mokovu. Hello Meru. Hello. Hello. Gichunge Ondura. Oui.
Na teito monene. Iko Njamba ukari ate bro. Oni karibu ega buru. Oni ndetawa mukiri kuma Gitugu. Karibu mukiri. Naru ingoeretwe. Gitugiambare kezia mwenda bo bairi. Ba uketheka. Anto bau Njamba cia Meru. Especially ndani ya kuga. Kinya ondira support o mama munene muno kwanza ja mwenda izire ntamureka. Bena mwesimi wako gwito ntururu. Indi kia muzia. Tuaja kukarandi na mashabu kweli tuachiulia. Kweli ganda achiulia mtu ujuri. Uju ngavana oju wetu. Indira tuma MP bonde ba Meru Pedroa utoe no nyana omwe. MCA 69 bonde bare against ngavana oju. Toya ni tuokara tuchiuro ya indike tumi. Na ke muzia twaja kukama na ansemwe. Twamenya utiumba kwithirwa uno bui. Inde gutuika ugo rithuro ne anto bara baingi. Nuko ana gichunge ondura. Na ndini uturejire kumenya na tukumea. Atu twauga turia Meru baraba kumenya. Tuga irazima tugaruke no ntothai turiugo ore tigaruka. Igatanda kanyi. Akamenya agaruka inze kurumpu. No kuiwa ndura. Na ndi batu twachuria inde ate tukarega kugaruka ate na tuna viongozi Meru. Antu bomba ku unite Meru kezo higi ntuki mono ntothai Meru kwa ere sarakasi. Ibipindiri. Na kuaktira Meru yani weto eja na tumachini tokawosi aja. Ugo ukadugani ora witirete Meru ngugi. Lakini zai tujite kumenya na tugatonya ngiraundine. Okay. Kuthomithia aringi kura gintu gitwa civic education. Tubonie mamojo utengugire otwitira Meru. Kinya no ndia gututhinia miaka iri. Na nandi tukuromba Murungu atwigirwe kiao kinya wethero tariki 18. Murungu buru arongamane abatu eri janji uyo kagita kisi iri amegite buru nonto bowe ndibwa Meru uraba kwenda nonto Ameru baraba inge tutongeretwe ne atongeria betu bara bamurikire mama igita baraba inge turenda mama eta na majority ijoja wina kinyanja nzi una bati kutumira nyere muchungu ga majority winners. So na ndi tukuromba Murungu buru atwigirwe kiao tariki 18. Mamo tuweverwe Meru buru nonto kinya miaka uyu tigere akeja kwake kugatuika no kumirani. Then miaka yetu 5 egatuika useless. Na gutwike otengu gitwiteri. Thank you Njamba. Ituko apologize PMC vetu mono jamwenda izire entere ko muyu anchokere nyoka iri my friend nyato gathiri mana nkuire sorry buru nonto ntere ndro kuigo bona ntururu indi zaiji. Itujite kumenya mama no tibui na tugachoka kuoneria ringi kura MCA vetu batirare athina. Okay. Thank you Mukiri. Hello Meru. Meru. Sorry. Hello Meru. Hello Meru. Oh, Joel. Oui. Joel. Oui moyo. Joel. Oui. Aya. Iko hamu kurokari ate. Wa. Moyo. Moyo karibu. Aya, timu mau. Ba uketheka. Uketheka moyo. O moya Moya Aya machimi o ui. O ui. Ya moya bu. Ya ui, ya Ode mona. Aya mama. Ya mama eti. Aya wa yo Ode metela yo ya. Ya miti ya wa ya. Sao me ya machimi o O eti. O ui wa.
Aua oya bachagua ya chú mo chạy ôi ya chạy oya bui aua ba oya ai what chạy nuôi chứ mà ya mo mu yue ya wi mo embio ya mo weji ya we ya wi mo itekirwa me sai wi ya je okay oya oya ya mo ye mo ya mo ye mo ende ore moyo urona imuthuri wena thina ikawira oi ya ya okay awajo ya umuri wa ya ayo ya chababu ya okay sawa moyo, thank you. Asante. One last one. Hello Meru. Hello TV. Oui. Hello Nchamba. Hello Gichunge. Oui. Ketheria korobau. Ti baba uketheka. Na oi kailemia kuma koromone. Karibu kailemia. Ndere buru kambire MC betu bara watu tethetie ndo ibwega ane atongeria twambitia mwanda ibile au wonikira ndenda kuga kwanda kuga ito murungu naringithie atethia Meru baume kombone no nyamaro ne buturi no ntuma mojo buru udege ntombo tutethia kyo mamojo na ndere kwa iragia antu atungombe tuku aitile ngone akauga ona naringo muringa muthege ande na batu mbeche tute batikwa jano ibatikwa chetelagia tukona barabara tukona ndoje tukona mantwa mazongi nande ni oni uga bokwa kuga akuru iba patikupongezwa maita 10 na mbere wananchi ba Meru County pakeja kudura MCA bono tu MCA kakurugairia mama budgeti kana kurukiria ngavana budgeti achoka ngavana akatekeleza budgeti area ende mwankira thainya bakurukia becho ititango gyura kubati yaere imbeje cha kuthiurunga akiaragia ilengone au kuni kwa ndopongeza MCA na njoke mbire court na chuchi yetu cha Kenya kana court chi ire na gamba riu nitegere kiriro kiria Mumeru enakyo erigite akiota Mumeru ona freedom wewe tena digongo tariki 19 okay mbije twasherekea kulingana kuinyerwa kura tuinyeretwe bolu gebo akwana mbuge mukuru mwanda ithile na mbiria kuruira Meru mapema na nonereta kuraja irwa na area beotene ende batu tutona okatouga ngavana ni mama ngavana ni mama kwa una ndi ngavana ni mama batu tutarite mama kana baba kana kijana kana msichana tutarite ngavana it doesn't matter who has been elected ndiko makane no tari kwa batu tuije ngavana wetu ngavana kwa nkuromba ntuga koti to netuigerwe kiona egitega mbari uneota Ameru bone right kiona ntu utichiringe thiurunga ku owe gwandani akuga mbeje irita na iku mu Kenya lakini atukuromba tukiuga mbeje chetu contract batikwa wa Ameru betu na wingi kanyamu iku wa umomwe bechiri komba kuthiurunga county kwa konte Meru na thina mono timbeje chiku na nyebu ibona gichunge pamonda ithile bo ibene uge bo ako ibubu na ambwire ibwaga kuthari mwe abondele gwitana Meru no tukethra TV weweru Mumeru TV ethra emenya buru ekaba no tubo TV ewe baite jao na nia kauntu kanini aturo tonya TV ne au ibwaga thari mwe na buge na gitarire aga. Thank you Kailemia, asante sana na buni butu atura kwethie but Alfred Kimathi kiri Facebook era thina na constitution ya panel yetu eruari
Alfred na baraba ngibo tona, I want to make it clear ati ninkuretie kana nindrauretia tongeria bangi ba rotero ngikire assembly, but kwa rio mote wo kwenda utewo kuonekana kwe yakiri ubango wetu nke siasa, but nevertheless we move on. Now kuri Meru yarirwe ni former CS Medical Inturiru are period nchedra yo ya akiwa ukari somewhere, I think, I don't know where, akiwa ati thina ya Meru yini Governor Kawira Mwangaza, you know, and the way it's sounding ni ya katuri siasene still kana ni ya ka tuene kuringa kura a few days to come. Interestingly, na kuwa akirombe tikia governor wao na kwenda Governor Kawira Mwangaza impeachwa mutuma yukia, and then 2027 mwananchi ringia mwa Meru tayari. Okay. Tenio? Okay. Ukwa tuona na Meru ya Mithika Lentura kiwa Kawira Mwangaza niwethi na ya county je. I would want to ask about Muchara, your deputy governor. Tenio? Okay. Randa ure that governor wetu muntu wayitwe ni mutwe antu kabathwanirie kanda hau yari umusa ka mucetho, lakini barabonde ngwenda pa invite report ile raritirwe ni control of budget, na control of budget report ni one of the oversight tools irenya Senate kana any oversight authority itumahira kweria ucheki performance ya ngabana nayo. So control of budget report, the audit report from the Auditor General is so key ke kweria kumenya performance ya ngabana honde. So ukakwalia audit control of budget report, so the nera to kuona na yenya boiba mabateri bakiwa hau kuna thina mbeca one of the major causes ya problem yetu sembeza ndesa county ni ngabana uratu inu nontu yaringe nchokere na nkero ngui atumba kumba kou antu betu katuthwania na burombe sana nondo county assembly yetu niritite ngui imbega ila mwinga. Senate ne confirmire ati she was not fit to hold office, neo era confirm yo ira mwenga. So na tuirite komenti no ikoti ni ana nambi ikieni maromba mbere Friday murungu na ngote kyo tukuromba mnorware akarura njira muntu ane twethingia ati over on interim basis ya transition na miaka 3 basi tukumeke wanjene tuchwe ngabana sawa uroko omba kurani affairs cia Meru nikenda wantu wetu ba Meru bomba kuona maendeleo. Thank you. About that, mantu ya deputy governor twethingia wo Mithika Lentura kwaririe mbere twariria Meru ya former CS Muchara, your deputy governor. Yes. You know, it has happened before that deputy governor na Tiro Muchara county ya Nyeri. So kinyeje could happen kukia kwethwa ntwethinkia utengu icho ine governor na atiwita ira you know ni katiba, then nikumaanisha na ku neglect ngwezi yake. Bana Martin, and that warrants to, you know, striking him off. You know, Bana Martin, is interesting. Of course, you cite the example ya Nyeri. But let me tell you, do you know at our Caroline, the then deputy governor wa Nyeri, na etire koti na nukumenya koti ne ure Muchara yu are yu kurwa for that period of time yu wa yuonde. Now one of the rulings check court on that matter ure deputy governor is not an employee of the governor, is an employee of the people. Sawa sawa. Uni antu ba muandikite, and there are only two ways chia kuwa striken off from the payroll. Number one, nanga mwananchi wengwa
kwa tuika kuina some form of nini mwananchi kwa tuika kuina election year ya baritwa. Number 2 kwa tuika kuina gindu wa impeachment motion against that deputy governor. Number 3 nangawe ngwaka akaresign. Kana kwa you know those are the eventualities that chituma mtu aringeri kura akaritwa kindu wate pero that example is there, but at the end of the day muntu ure na rero koti ni aure arewe muchara you on the benefit ya arewe tabura exactly ni aure, so it's okay muntu wetwa pero manager no I tebura akero ritari etore muntu fulani, but you see it's an illegality bona Martin katuira ne is an illegality na kurita muntu ke pero te kuomurita ke ngwira bati kwithireti tate urinya assembly for example bakayondita ke pero batandita ke you know kwa human resource na ramba dekimbita ndithira uni am rightfully an MCA kana ya mwenda ithili no weto karita ke pero fine lakini umurita ke nini utamurita ke nini narora document chivo manda deputy governor Meru no so what you're doing nanga uwa kukwendro musivira muchara yoyo awe for 5 months or 10 months na nukumea labor nini laws itewitikire mandu yako, so at the end of the day muchara yo no kayo etate no kayo kariwa. Number 2 I remember mweri yoena around 27th of April this year mutuma na andikite barua ke county assembly Meru complaining. I have a copy of that letter. Na vile complaina ira ni barua ya wa threat to my life through pretentious cabinet meeting invites. That letter was received by the County Assembly of Meru Office of the Clerk on 17th April 2024. Na barua hii ni receive inya na raura kwa speaker ni na stamp ya deputy governor na che County Assembly wa ire ibatu wetate receive the letter is here. Mantu era complaina ka wete atiri barua ere atumiri lastly ni ya ku umulua etaki cabinet meeting ke then ni ari a security threat. So we na iritereke that nini yekuwa atehona etera ni bona Martin. What do you think? What do you think you bako happen? A deputy governor kile mutema ne your cabinet. Anything can happen, even poisoning can happen. Inyarwe Martin irwe kairwa nini. When the working environment is so bad, kinyarwe ro poison no kanyona wakwa bona Martin. Kinya slow poison no weke ro akunya after 1 year. So these things can happen. So ran muntu akinya level ekuwa atiri where life away is in danger. These are very serious accusations. It is a very serious, and I am telling you it's in public domain. What they barwangu kuira ne andiki ne karisivo in an assembly. Bona Martin, I am not nteo kuira oni ntobia kwandikirinya. Ni ntobiri in public what domain. Nandakura the letter was saying the life away is in threat through pretentious cabinet invites. Are we together? Number 3. Okay, aweta ke katiba iriwa mtu no principal assistant. Number 2, in the absence of the governor, the deputy governor does what? Takes over. Although kwe manto atemea kudhidhia like nominate, appoint, or even delegate further. Katiba ete umuita ate. So aritango iraga eri no. So kawira bati utuira atiri. Ndagaire mutuma ngwe ya weta ku for example ku oversee to a project fulani kuntuku wetwa kiberetia area weta ndagaire mutuma ndamura oniru arente thirandire kuo karethia cabinet ithe area weta ate area weta ndagaire mutuma ngoye ku receive dignitaries baumete kuna area weta ate na atoni example ya mantu yo yonde etire ate abithirie. So
utemenya ko ya ku ati ngoye mutuma ke iweta cabinet mbi cabinet meetings no. So other than it's not okay. So other than that, mheshimiwa Ithile ni mbingo again DG mutuma kuruta. Atueta michama ne cabinet no tingo yo ane kerine tingo yo adolirine governor. What does he do? I think Martini mheshimiwa Gerinya kueleza very well about Barweu. Neka kwenda mutuma na feel life kera under threat. At the more force into that meeting. Non to kawera very well na kumenya. Ndo irakurwa. Ndo irakurwa na mutuma na kola very well kugatha gutena deputy governor take over. Kwatha kwina crisis in case akauma. Non the deputy governor should take over immediately. Record ya pronounce itself. Na mutuma ngwechia leadership to mana ngwechia technical and officers in our county department. Ngwechia those are senior leaders, for example ngavana and deputy governor. Menya kawera ngakuria ngwirari tito timbira. Nyakawera ngakuria ngwirari tawo mbira niriku. Inga kuria ngwa kawera re. Nyawo mbira niriku. So the same case. Of course inagwekera ikatibe. Onara mutumari. Kinyawe ngweke abo mheshimiwa Gerinya wote ngwekawera amunenkarare akurita. Na ngweke te attend cabinet meeting we ne ngwe the only aineo. Yes, cabinet meeting I feel live ekere under threat. Na kwandika barua ICQ tegwa na kurekana neo. Basi newe ngwe no ndorende net office nera ikirwe. Na ikiru office nera ikirwe the only county government offices. Na itire na netherare office ne. Na kawera abure to mwangwe from there. And then now mwangwe amutetheri as a principal assistant. Amutetheri from that office. Number 2, ngwe those leaders bamwe offer leadership kana offer leadership in Meru. Iturona kinyare ara leading na mende conductors through media. Kinyare ngwe no mende conductors baraba ke ahuindi request yake. No ngwe aritete. So ngwe offer leadership generally whether are as a deputy governor. Whoever wants his help according to capacity right now na mutumana mutetha keta kwera ingairantu nonto avanda everywhere ititahawa kinyethe na enyelelwe thirikari benefit choicha ritirwe staff baiba butirwe still no substantive mbi deputy governor othi no eta khana awa no substantive deputy governor na atero na thirikari nonto no deputy governor thirikari ra. So kinyanara Meru bachamana ya deputy governor na bofa pura kuomba kulinga na capacity right ni ono ntotebia na bi office ne na ibongo kura ke matinga kuri atre tuka kwingwe specific era mutuma boreta kurita ndagori yangu akawera wari tetereko meyango ngwecha those top leadership no rego define ni reku ira bakurita as long as account is running but Kawera has failed. Geregia mbuo Martin. Geregia point. Ukampeleza ya Meru kitu kimwe. Onunkuiro mnono ndo bantu baba khonoka ba bandrani na babange bonde bakhonoka na nkuiro muno. Na oratira onoka. Ndendo muri atiri no ndo tengwa akhona. Yo tengwa akhona iriti. Na mbese ichie ya arenda kuina mbeje ire na atirite na ngethe anarite ikagutha muntu uri ogwa ngavana ni mama etha anarite mbeje kinyawe aina right egwa ngavana ni mama no thire karingi mutirira aina right egwa ngavana ni mama no ndo othe ngwe bukona na mbeje ite yakirungi Meru yonde uthina mbeje itagirungi igikawira mwangaza ite yakire MC ite yakire ni mondo zikawira mwangaza enda tha mu Meru tukona ngwe kwenu menya into abya kabakabirwe simple ntikumya kethi woni ake ndi atakawira kiri mtandao wake wa Facebook but ibo na ipost kethi barabara ira benja now na blockere
You don't see. No, mimi alini Now, block. Mimi alini block. Matini oposti re. Oposti. Ogaro oposti barabara cha 5.1 million. Oposti miaka yana barabara ikethira oposti. I don't know. Bona tukichwadha oposti barabara ane kuenjoy, you know. Oni ndio menya. Barabara miambe je barabara cha last financial 5.1 million. Owe 5.1 million oposti na tentu kuchwadha oposti barabara. Amba oposti barabara nyaki umia kimwa. Ijiumia wefta tu. Unaombera 5.1 million iremeta barabara wefta tu. You know, kile report ya control of budget drone kinyako barabara yikirwa lami tono with 10 kilometers or so. Arere majuma gari. Ende matini ri. Yeah, kenda, you know, hii ni chongo inabukuwa te kurita na che budget che kile report ta. But you see bana Martin is a pity. Okay, yakuthoma report you control of budget is a pity. Non to number 1. Ke report you barabara une na araura Ntumburi. Na remember it is loaded twice. Sawa sawa. E capture to yana. Ya ile so same road captured twice. Menya neonkuira nende kuyintoketa wa wash ndembeleze baraba tiki wash imbi kuthambia mbecha so muntu bura kuthithia ikuthambia mbecha through system ueta upload ke system wa mera barabara ewetwa kuna weta ne bithitwe na bithitwe at a cost of let's say 60 million. Lakini tu ata ground ine wa mbere owe county government Meru ibarabara ere kunyemwe bona matintura ne uma ikirilami I county government. Just let's be frank. Eburu ete kotatu ke kirinya ngowe kate ona ngoira kabire tete aritete report ya control of budget iriwa ku ibarabara ikirilami kilometer yana 10 at a cost of this na 100% na nyakurewa ni rimbi procurement laws bwana Martin. We were lucky to be born in an information era. Sawa sawa. Unlike us. No, not unlike. All of us were lucky. We are in an information era. Era kana igitarira kintu kito information is available all over. That is why tukwarire mantu ya report ya control of budget. Na ere available ke mitandao kila mahali. Now, okay, wita ki procurement laws kureaga mbere urita ngui kana ngui kurita rewa claim what happens wamba kurita ngui mbere rewa choka urwethire ibarabara. I am lucky again that is why tuna pending bills ya 1.2 billion. Exactly, that's why tuna pending bills no ntombi one ubati weta na nyana ara kurea wana faces mbere buruba wana Martin wera warita kethira kilomita 10 ibati wikira lami ikira ithatu then uclaim mbecha tia these 3 kilometers kenda wona tia wikira another 3 kilometers lakini otiwa undrenda wikira kilometers ithatu mbere na nkereni mbecha tia wikira 3 kilometers de undrekira ngita wikira no it doesn't work in that reverse burako bati ukarone atiri Martin tubati kuirwa Ntumburi yewe to Ntumburi nara akete asienda we na uwa kwenda wichi kiralami weta ko na dai ndi buto bati kuira Meru ko tuika wikira lami barabara weta ko kila mtu omwananchi na demand wikira lami weta ko awe nonto ate utumira mbeje chia eche mubuko wichi kiralami ngoja ure Ntumburi is not part of Meru. It is part of Meru but it's part of the larger agenda kuithira we a selfish person. Okay? Udeme akuichi endera uatire eringe itekiri nyamaram itengirendend iteremi. I can tell you there are many roads inyakuri mwake itongo na etembe ite tongi lakini wano wichi endera wichi kiralami wetambi weta woku. Worst case scenario is where this part of the road bana Martin ite tongi kinya 1 centimeter of tarmac. Arere nyayo pia we bana. Arete akare adhambe mbecha akadhambi nje wigira lami wita kwawe. Wash. Kenya maraba tichi wash. Martin, that is what wash does. Kudhambia mbecha. I can tell you kan kuthomere barabara una mbecha ire tumirite.
barabara hii mtu no achuria atiri mheshimiwa uemiuria mtu no achuria atiri mheshimiwa Ithile beche jika cia kulukirwe no because cia kulukirwe ni assembly na kia kwithirwa ni cia kuoteje ni burari na program based budget kile program based budget yenye no mwanka barabara ene athuliri mbecha because bwatenga ira barabara na mbecha ciayo then it is on you amashumare ginga bona Martin akurirwa atiri I am on the Meru County list of development project with the highest expenditure list ya project ire itumirite mbecha nyingi nkuluki wetokerwa ki department ya roads transport and energy kana department ya barabara upgrading to bitumen standards of Curio shop Ntumburi Catholic kwa Magiri kwa engineer Muruya Calvert and all that in Kibiritia but mbere that thing is in Kibiritia ogero contract sum is about 23,490,000 million 23 na ngiri mana ya 90 amount paid to date kana mbecha ile imo kadai again 23,490,000 chonde implementation status ya barabara kulingana na report ye barabara unebithitwe 100% ne kathira na ne kirilami sawa sawa so ndironda kuria atiri na mburi mumeru ra kumenya akwenda kwa kirinya gakoro na baire nyeringi negirio ayo ringi on the same road again egeta ringi upgrading to bitumen standards of Curio shop Ntumburi Catholic nin the same road Kibiritia ward irerwa contract sum is the 39,510,000 so kwina part ya 23 million kwina part barabara wemwe ke item number 1 actually barabara wetwa upgrading to bitumen standards and the same road ya weta kwawe ya tengerwa milioni 39 na 510,000 becha ile imo kadai 39,510,000 implementation status again 100% okay yakuwa milioni 39 bwana Martin uringanire na milioni 23 ithabure kure arakari kuira milioni 62 million same barabara nitumirite milioni 62 ndirenda mumeru aite barabara ene we Ntumburi aone lami nye centimeter mo aturingira atugire Facebook atugire atiri kirinya uwe kwa arongwa barabara ilio lami wait yes okay. Here is the report bwana Martin report iriwa completion 100% yes right? Urenda kwa barabara etekirikana what are you saying no I am saying Mbira tiri Martin I could be wrong I have been wrong many times so ndithira ndiro ambere kwithira ndi wrong now when I wrong when I'm wrong kana uni nte umene imbitikira kendo nwa umandero abo uma imbitikira kena nga apologize kiuria ne atiri wananchi by Facebook nambi uteaga mwananchi nyo mwatuthikirite na twailetie no aetaringirwa mbicha lamine akiberetia ira vivitwe ikawira ewe Ntumburi ewe tukwirwa ira 100% etumirite milioni milioni 60 tu koi kuthambia mbecha wash it is not there where Martin where no toira nae kaira Facebook unewe urona aikirite mbicha elami ke Facebook wewe uni na blockere no gwithira anti ku access imbi Facebook una blockere kitambo mwaka 2022 November ile uni unblockere from Facebook you're missing a lot I must be missing a lot but mbira ke ya umisitari ku elami aikirite inya centimeter mo ibaturingire mbicha nontu mwananchi lami we kuro nekirie 10 kilometers na nitumirite milioni milioni 62 irerwa nekiri ne kathira ibuntu irei beche ucho so mwananchi ura aonete lami ekibiritia
ikiri county ewita na uku witwa Curio Shop Catholic Mwankantuburi na turingire mbicha atwire Kirinyo we kwarongwa mama na egire lami kilomita 10 na thira matini oni iromba rirambe nkiromba rinene ITV newero atuchamane na mtu moma MC an elected MC. I will keep trying. An elected MC ambere nguire iriti kawira mwangaza wondi neke ndikwenda ambere iriti wondi nekwa ndenda ambere iriti wondi neke atutale ngwecha kawira mwangaza 1 2 3 4 5 6 kinya kawira uma joira kanya na MC o mama omwe twenu au eleza Meru nguire kawira iriti wondi neke. Number 2 Martin oni ndawere kweya me Caleb what he said the other day. Martin oni ndawere ntukwenge ndawatire itarara absorption kawera iringaringira mpe mma wa absorbe tembi becha chemero no anga ina number 3 gira absorption. My friend, wa absorb is not a big issue. Wa absorb ndawa na absorption maratazine na arage mai tarakarito kwa maendeleo na maratazine ndawa na absorption maratazine budget ya last financial year nondo matini beje cha absorb lakini otengu iko mashinani nenda nto bakona exam na nto bamubambukithie muno bamama me unte no undegere maisha free nyogenda kwa as long as I know what I'm saying is true nyogenda kurara obongo tu ntonga mwiri nyogenda kurara kwa ari werara kwa ri chaku ogwa yogenda kwa no ndo ndi kwira uma na oma bungore bwa utethia. For example ke budget yu miama tini tuina power cha kuthithia budget na cha ku allocate resources matuzina power cha implementation and we can do kintu kratomba kuthithia kinene ni impeachment ewitethia nonto namba 1 kinya motion yo wata MTF ya kuritangwe Meru itokurukirie na tomukania na tomwire MTF etomba na area na akilana na motion so nteto angache kuanga osamon CC anga ko kaunta kawira na motions yo yare mere the only solution etu yare impeachment bwana Martin turite thinea yontoka ile kwa last financial year tanga 2.25 million cha kairasi bele BCD grass kemo kemudi grass kinkurane to date inyakurateri inyamutaro otebya thithwa na imbanje the last financial year na mbeja iti absorbero so the same case bro kuona mbeja barabara ene mojuma au kuona kiewe tana uko kawira ya absorbetwe na muntu buburi Ameru abuita kwa muntu mwamba wichia nyagire tambia mubugono na guia yani na kuya kwa rere at least no nyako buita barabara egwethire bwithe tugithia no ramure wa selfish wore kana na Ameru wekire barabara weto okulami yore ko ramure nya uiye wichie nya wengwa ukakwa ile matini ukakwa ile onto for example manto ya mwe ara Ameru baburita kwa ile na bakariara kwena yondo ya abolition block emeathene ke MTC majuma grinya kumanja itumite na utigania west otiyo ereo no otiyo yakwa na yege contractual sum ya 4.4 million ichomba tira yataleri yakwa yoyure lakini kioro ka 4.4 million kioro yataleri bibi yatata ichomba jika yoria lakini ki mieri etatu miatura area report Meru tura area report ya July August na September quarter na mieri etatu ke mieri etatu ni obare itembeje itokuira ando nyabare 100% bare 4.4 million bare 8.8 ba finance kiorogo 200% yani kiorogo ke finance to 200% ende Meru rombeje ni korwa ethe yonte ya timao roofing shende timao market ya contractual sum yayo 4.3 million lakini raise 6.17 million ya finance 143%. So
kintu kiagirwo na ikintu gitio kiagirwo nyambecha nkuligire kiburita witata kiburita kuona na kugiurio mburirie matini kidogo briefly ngucokeria mantu ya program based budget kawira utesheria thiataira na ibuntu the best thing ni umuritara office na nyetha kawira ati koti matini yetha ati koti thathu muimbichire round ingi getha ati koti thathu muimbichire no there is no solution ikakuthia mtu utithiatira sheria na ibuntu muira anka muira kawira kuma tariki 18 riokebe lau ukathai kwa buru nyoetaku ukathai kwa buru no ndu timia kuthore ambaf sheria matini kutweka kinya budget to banga budget we thangalania uthithie mantu yaku yonto mbecha ingi ndonere ke department ya trade ibarete 52 million ke department ya trade baka oicha kureana industrial park mwaka wa mbere itomekulu mwaka wa mbere nayo ele tomere mbeja to bwe to 250 million tora gainya kwenja ndoi nambi na kwa other priorities development to our industrial park no ekaya nangwe tomere miake uwe leo kulukite budget ile tomere 250 million na 250 million nge yume ke national lakini 52 million barua ne amwaka baire ana industrial park na batu ki mbeja to ikirite ke department trade ne around 87 million cha aka market so I don't know get that better. Each around ya bere yiko 250 kaita itere na achi ta ingi biratri mheshimiwa you are an economist yes One economist yes biratri na for the benefit ya mtoro tolelete da ikire TV ya wero no tudikirete kire wero FM tell us absorption nimbi because I think it was control of budget still no kete county ya Meru kwethu I think it was around number 3 number 4 number 5 there about kana 6 I don't remember well kile financial year through akire kanate county ya Meru no ina absorption rate area kana you know otumeri bwa mbeta bonene kile counties chonde what is this absorption rate vis-a-vis development absorption rate bwana Martin becha cha thirikari menya no mwanga ikulukire process of procurement nambi ngwiritike process yo kulukire yonde uti shortcut kena becha ira chumba witata chumba kuritwa na chumba kure antu bara so absorption ko becha ko county ile mawa sombecha nondo kinya for example kinya na arawe to assembly no manga to the requisition odo no mbeja jeda ile chio tumira no manga to the requisition chita na uko controller chita kwa finance kena mbeja chuma so process uje burapo kama manage go boy the right document kena bo assess mbeja no absorption mbeja irapo kwamba kurita nara ko na ki treasury na ki national government no ndo county chituke la no ndo documentation go the documentation chio itu itaniria controller itu itaniria na uko treasury kwa tuwe mbeja chio chama bakura mowetata kurita mbeja so kawira na manage ta kurita mbeja aka number 3 ki kurita mbeja lakini mbeja hivyo ana Martin documentation kaiditha kwa for example to kueleza barabara hii baya assess mbeja na uwe uru mbeja hii 63 million cha barabara hii no mwangai babothiri right document utengwe on the ground but babothiri the document as required na yenyewe cheke oro babothiri the document as required bamba wa assess mbeja lakini utengwe cheko is that why twina barabara finance by 200% yeah no ndo bathire document na ba assess mbecha ne une to absorption but in the absorption ne tena ngweko on the ground utengo iro on the ground again mheshimiwa again non to bwa kenda kumenyithie tu mwananchi for the benefit ya mtoto thikirete rwari na utona TV yes no kumbekane county for example Meru ya arena absorption rate I think ya 8 something percent that Kanithia think yana 26% or so I can't remember very well but there about that range is it possible with the win absorption rate euro na ukedrwa utena maendeleo ya ukinyila mtu ina absorption rate rende
Is it what happens Bwana Martin, I think Mheshimiwa Idhile kugeria kuchorera mbicha ya bura muntu ethere na absorption rate iri iguru bro karawa especially we muntu mwamba muria kawe bura wita kuchwa antu bakumenya kumanuva na system kumanuva na system in the sense that we yaki mantu ya kuthithia document ukathithia document ikuona ni ngui irau itate nontu biria bituma controller release mbecha i request irau itate. So for example ukwandikira control of budget na request ya this amount of money ya wekira barabara ewetwa from this place to this place lami na mbecha iri kwendeka kenda barabara wekirwa lami either 39 million kana 60 million. So control line yako na mtu awe na plani injia. So it is good murelease mbecha chia witate asaina control line tate. So control line saina mbecha ile ike ya KCRF tukwelena mtu mbecha ile release ike ya counter revenue fund in other ones the CRF mbecha ile chia ya KCRF tieterete mbi procurement process ibodhera you faithful na noitete okathithia gintu procurement ki okathithia bidding ki antu baweto contractors ukona the best contractor ura I practical number 1 number 2 ara akathithia contract una nontu ibati kuthirira inya competitive anything beyond 5 million Bwana Martin must be subjected to competition kende tuona the best bidder ura akeya na bei iri nthi number 1 number 2 akathithia barabara una standards ira tuitate tukwenda. So nontu mbecha chiki CRF, so it is within now the powers of the executive kwa mwane at what stage bakare ya mbecha iriku so bukethira bore antu bena discipline nontu owe request ni ikirie request nje yake control of budget ailia na yenyewe kwe plan winambi kwe plan wino katukurukirie mbecha urenda kweke MTC ya kimiathene. So wenu kwenda nontu nukwenda obakira keoro na keoro kyo kwenda obakira urenda obakira keoro kina stream ya nona. So this 4 point something million is within the range. So bakurukiriria nya 4.4 million iriku ira mbecha ire chionde lump sum project iro kwenda na request ukaruke eunio absorption imbi rate. So absorption rate is not the same as the level of ngwira wetete. Now mtura ke ya awetwa auditor general. Niwe ndi wona report chia auditor general tie contradict na report ya control of budget. Nonto ibiro request ibyo ayawa na new absorption rate. Now mtura wetwa no auditor general no ya audit barabara wokuwira no kirite lami iku so birate keoro kiukwa no akiria kiku. So now tell me if so natia control of budget omba kwa approve kana wetikiria anenkiri barabara emwe yoka wa maita yeli irongo kwira atiri Bwana Martin. You see some of these people no kwithire they even played with one word you to curio nini ntuburi bakongela gintu kingi ariku so that will look like na te okwirira nyakango imukisi amenya ntuburi maratasi. That's why I'm telling you kintu kita wa wash me baraba tikuelewa kuthambia mbecha imbi ni wendi ona government is doing wash is actually one of the leading parastatals iri kuthithia wash ukailia nini yeu barabara wi yetumira kuthambia mbecha twice na ethambetie 62 million wash. Please remember nini ngwa don't fear to be putting me I am the one who is saying that the report here control of budget the only thing you tonia ibura munturari at the helm of county government akuthithia wash na mbecha chia mwananchi ayeta a present document chia request ira akathithiria mwananchi mbatuke ya wita
ndakwira thai no urure kameme kathimu bwana Martin githire meno guthire ikirinya na mwenda ithile bakuonela governor no urure thimu line thimu antu baturingire na exclusively bethire ne antu baumite na that party ntumburi batwire aturi kirinya barabara wirio na baringe nyama kaomba wote na Facebook batute live Facebook no baringe nyambicha muntu no ature nyatha yu rati kuraya na toti amurike la miu ni ntumburi amiringe bicha pa Martina tuikire atwire wokirinya no kurogwa no methi munya yongo ina flash utuku atwire barabara no iwe kwiriro ina lamina yake ro county government of Meru na inyora kaomba nontu contract yichi kairo kibao nete atwire ti ri ambiriria na kibao kiriri ndiringa kibao kiria na nthiti lamia u like ato prove we are wrong we are expecting na Gregory G mwapikire Facebook arua hiyo barabara haiko Douglas ikunda kawa that's too bad lakini yani 62 million na kuna barabara mutuma take over tomorrow Kendi Trufena kawa kaeni huko bebutini bora tuko na Makarina na Edwin Fidel Laprod Megaboy arua hizo road ziko wapi na kuna yenye naona actually I'm around those places mbu Fidel akuwa Norman Mutethia kawa Turema Martin kuma Mbayo na the word Mureke mdogo wa arua sahi Meru County tumejipanga Mutuma za wa governor kama akona nguvu kufuta Mutuma amfute Lega ndia kawa kweli Meru County kuna problem. Dan ni yule alikuwa juzi akisema Kawira ako sawa pesa ni mbaya. Kawa kama hiyo ndivyo tutachagua Kenya hakuna mahali tutafika kama mtu anapewa anapea mama wetu fertilizer fake huyo hawezi kuwa governor wa county yetu. Pereira de Silva Rua leo nimefurahi sana kusikia Dan wa Kidhongo kujua ukweli asante asante Mungu. Logan akawa tuwezi pea mtu ana okay mantua fertilizer na yako area still. Joshua Kadhurima akawa I wish to appreciate the two gentlemen for standing with what they think is right. What shocks is listening from the people like Dan. Open their eyes now, let's stop being self-centered. Kamista nesha kawa governor ni mama 10 bila breaks na niwakumbushe Kawira huyo ni ground master. Ato ikithimo ithatu na kagotha kwi mtontu muri oreo Kenya na kwa assignment hapa unaweza fanya watu somera kile Facebook. Halo Wero. Wero hello. Hello. Hello Wero. Halo bwana tunge. Oi. Unataka bwana tunge lula. Kabisa mkuru awe. Huyu kabisa mwenda Patrick Gerard atubeto dongo. Karibu Patrick. Thank you. Mbele kabisa ningejia kama dia tu dawa na mwenda Kenya na mwenda ile. Njamba joketheka. Hiyo ni zamba dia tu Meru ni baba watu wa Meru. Njamba ndio bwana ndo ubale ndio Meru wako mbona. Mwanga mwenda ile ala na wewe yobeli lakini mwanaume na wewe sura ndio kwa watu yorongo kusema kwa ndio kusikia mbele kabisa tena ngure bwana mzunge huko walio kwa kwenda kuona ndio kwa wao ile Meru kwa mwanga tena borongo na mtumba kwa account ya toro ya account ya yale ndio kuna kwa Kawira ni mtu kwa ngozi wakati ndio mtu na ngozi wakati yako na mtara lakini daktari ora kumenya mtu na wao kumenya antobetu mantikidari na kumbuka baba nyamari na ngambire kupopa babu ya bikiso na kalio mara mitaro kwa daktari kwa kama ndio watu kama ndio ndio pata wata mtara antu akawira beta bakana ndio bana lija ndio ndio bako ndo ba tia ndio beto na budi na beto au batisa uwe na kwa ngundi wakati baba tu utangwe bala kwa beta bana akatambia kwa bana Njira na seria tu ndio mjongo wa serikali ndio ambeta na Njira lakini kawira bro tunaoni mtumba kwa kutumba kwa ya kambia Meru ngumura naleka utiza nazo utiza ngweba beto bako ya Meru no ndio na ya kusata ndio na katibe tu ndio kila mundu abeze mko na ndamana kujenda tarati yawe ndio ndio tumara abiaga zileka ukabera nako utiza mandatari no ndio kabera mweguru lakini ateka na ndio kabera kama uko ni zile matibida bado kuna ndawa
na ika tuwe legete mutimo Christmas ate kuwa bya ori anto beto bya kona madira kana mutino re na ba eka digitali ila meletai batedene matibidali yetu tabira nawe ko tisa mutuma atiwa ai akaro memtare wawe no tunya kabira kudwari di usine di libo ni kidima kadia tabira ningaba na impeachment mutu ngaba ka assembly azoka ko lesenati ko kabira nyago zaidi ta baba nge wao ngati batiko bari usine okay ko ni bwana zonge kedia kadure muru kuna tuende bado kodi rege itini kwa ando abamelo abilo ngena bado kubiro kala ke ngabana tumba kona je tuli kana tumba kwenda na bene kana bado bombo tenu ba ala ange wana zonge bingu kana ndali bya kwa dia tunali wale ba kuyera ba wanda bya kwa kabela ala tete ko lokora ndure adu ale zona yana metema kana na ndigo mimi ngorandi yana metema mwada ni rongo kongo ira ndibe bebe na Meru kwa tibote tutabote bana mezeka tore 2027 ayu gete ya gabana no mundu kwa ali wadi wa mizikacha dende kaja no to ngale kana to pa huwa kana to account no to kwa account kongo uri andro to Meru account ito wa tole tole tore ya gabana 2027 ikenda ba ya Meru na jaja no to kabelo teja ko umba awira na mutie na Meru na ete mwamba kupora bia seto ate ko moja Meru ya ito magweza kana yantereto ya ngwe we ya mandu na makobo na mazeti na kitu kwa kutala bato kwa bote ya Meru ko kabira na ano teja kuomba na ite mkono wa kupora ito bieto atiko teja yantereto Meru. Okay, thank you Patrick. Asante. Thank you Patrick. Ate ukiengie hello Wero hello hello Martin nisia sauti ya TV ku please sir. Tafadhali waturingira thimo kanisi ya sauti ya TV ku kenda to watanira hello Wero hello hello Wero yes sir habari bwana Martin onimbu kabisa mukuru wawe wewe nani beta wa Jose Mutora karibu sana Mutora amwari wandi karibu mukuru kulingana na amkadiri ndani ndani na mundu mo atari muno lakini akwari wa yangu atakuwa tele ila baadhi to kwa TV ne na tukamba tugera tukibaki na muntu akipora into ya Meru no ndo bibati kwetherwa tokea thaithia no ritingwe kwethera muntu aromerete Meru county like ngavana alafu gutwike ngwira utingwe kwona ground ine etikwana nia to maomba okeroka 2027 bila wananchi bomba kwanze kuolezeri ngwiro waterete oya wethera no kuwa okea kuindishwa mwangaza itu inyeze mnondo tutekola wa Kenya na teweta nonto okea kwa insist na seria ndikuwa webele tene muninyo kwa kolomere alabo ya wala wati nda 14 muninyo kwa kala choke the same governor ende seria Kenya ya kaya kunyile mwananchi lakini ya kaya utumika ya kaya ekolomeri kumeuru ontobunge bomba kukia dira ngavera kwa ndipite na assistant na kwelera koketweka ai ataita mezana ya CS minister ngabana ya wewe atengwe akwa ndipite owe na ngabana otero aga wewe na batiko na ndipite owe kana mutoma mwera ita mali fulani kadure skulu gaogeni college ngwe fulani ote bwo tokombe kana ndipite ati yangu atiko hawa tiro sieziro tari ndena account atuba ko ya nenere te ndipite ngabana ndewe tikakwe ba keze kule barua masiesi uwa tumito bizina ya ndipite ngabana alafu tukaende na lele wita mjema nyo na barua ne tumi nika ko tukate da na jama na kimija meneno ida otembo wa ngabana ate acha uwe
na inganirie modisi na inganirie wale waku na ingire Facebook na tendo kwa toka ngabala na tendo kwa toka na mimi tebo kweta bisema na CS na utengwe ngabana ya mtoe. Thank you Mutura. Ewe madhara ya manene sana. Asante, thank you Tokwibwa. Thank you. So now, ningeenda tuendelea na report yu ya COB because I saw somewhere kuna pending bills tia 1.2 billion. Actually Meru ni moya county rachi na pending bills ile oro sana. Kuna manual payroll yu kura mbecha na Njara 22 point something million tukomenya how low for that one is. But tukirekana na bu weta Mombasa kwa mwanki sana na ankurukia Mombasa actually in terms of degrees Celsius. Non to baraba atirwe bawire bukoyuke kinya marupurupu yo weta Mombasa bo batia. What was the criteria? Well, possibly no allow 1 minute conclude something on the pending bills. Bwana Martin, I was in the bank another day na bank account ndarura. I was opening another bank account ke a certain family ke a certain bank tekwenda ku itabura, and then they were complaining bura biashara ivoki a bank Martin complaining bura nini chite tata ndabauria nate abatuira bambera. One of the things government need to for the longest is the biggest spender na the biggest banker non to ageriombeleza ambera. For example thirikari yarira ya natu ni contract cia barabara ya setete onto thirikari ra umere ne there in over 900 million chitite ke barabara. So ageriombeleza atiri akuwa 900 million ukawenyo obunka banki Meru no ine kinya 5% mbecha hii anto contractors barako tuike bora contract ko babageta boye loan na this bank kenda ba finance bi ko bageta mbecha ira cherewa meaning ikarewa through that bank. Now you have taken all this money umiritakire economy ya Meru mbecha iri wetambi ki other economies through MTF or affect including banks chiambi cha Meru. Number 2, for example kuoya mbecha ira nacho cha pending bills antubara boyete marando for example bakathithia this contract utabare ya meaning bateona mbecha inge cha ku reinvest back nacho save back with these banks cha Meru. So amberia we imagine uritete gintu kewetwa 1 billion kire economy ya Meru ambira uti muntu atikwa impact 1 billion. So unyo 1 billion bwana Martin inyoka uo mtu no nenya 0.5% embecho chisa kilita Meru everyone including yourself ugaikwa impact ya 1 billion ituri yariko Meru county yao. Ibo tuona nyerira na siasa bauma rira uya kwa tu nye the president is around. Kana the deputy president is around. Kana minister fulani are around. Nuya kwa impact non tumbi. Mbecha irake ya na entrance yewe yonde atumire mutindwa. Mbecha uchi atirikonda unchina me mwanka mtu embe. Unariku mwanka mtu arigembe nara nambi. So kwithira pending bills itiri bwana Martin is hurting this economy. Noka ya kuona kinya the level of celebrations ira chie Meru thai in terms of nonto ni itareni ni ituri ita oriento baraba kwende nguo bakwende iratu ba ita oriento baraba ikiri hospitality industry otiri cho imbuki bwana ate Meru. You will realize bwana Martin le turare nara Mombasa mheshimiwa idili no akwire kinya rate cho mauteri chitetie Kameru ite na hoteli Kameru ite na Meru National Park kaete na Lewa na Arora kaete na Mount Kenya nao meaning inyage ni baba tukwithira bagita paki ya Meru but biashara itebugi Meru. There is no money in circulation in Meru. Kinyari tingo ibo ngo bra baba tukwithira bari michara in time but itete
battery. So that's a What problem. happened to Mount Kenya Run? Mount Kenya Run ne ingirwe bwana mati non to be county government. Exactly, non to county government ne banga mantu ya Mount Kenya Run. Ire vithiru embere ebithiri asara anto ayo utuikage kuthambecha kutukire it became a scandal. Irungo gwire this is a wash kuri ambecha na manual payroll in this time and age. For the last I've blow the whistle na. No, nangethira no bi utemenya kuitha eneni utemenya kuitha karere mubuta utemenya kuitha mbecha njara ya oreo then yo muthono kuria mbecha inaire. So eu ni unkwirire wash gutumira ngustua anto bateo ugera muntu atiri uwe utengwe kwandikite witate uwe wechaina nkurite ngirithate undete utiwe na 10 undete kibao no tengwe ugurita no tandiki wo ukare are onthe omweri gwira ngirithate uikiria ngabana ngiri 20 you will no to a biashara ina faida. Fair enough. Now back to your question. Yes. Mombasa manya patwe barabara nara ni kintuki barabara na kintuki tawa responsibilities. Na training hii endelea ni training ya ntuga na responsibility. Okay ya wita county assembly kila mtu butithera bwanene bwithe na utirio kinya katiba yetu ya envisionite nara una mheshimiwa Mwandaithili tukethera mheshimiwa Mwandaithili munene aike ntukita wa house leadership sawa. So tutemea kuriwa muchaya rumuna mheshimiwa Ithili no uni ndire kuriwa iko nkitheta nkiwa ndiye mkeke oro na kuriwa muchara mungeke uni kana kuriwa iko nkitheta nkiwa Mwandaithili na kuriwa muchara aina responsibility iri kuriwa responsibility ira ndinambi ndinacho similarly mtura chairperson committee no na extra money igurureko uraiko uninge ya TV nenkirira ngiwa chairperson no committee na kuriwa mbeche ngike uni ndi vice chairperson no committee yetawa JLAC. So responsibility uni ombati wetekirie nontu ndeweta assembly ne ondangangane rende tate ndona awitu ngetha kuibo bati responsibility nyeri ku ya MCA okwa kuma to kumere mbunge uti responsibility ethere ni on mheshimiwa no akwire uti anganganira kechea uti anganganira ke vice chair chia mabi are utekwa ke moethia minority majority na ambiso uti responsibility tate ethere ni so re anto barabe na responsibility go tukire beto tureno Mombasa uti responsibility we ni uri urenda wita we mama nyamene kana mutene and mheshimiwa minority kwethro antu baba tena responsibility it is your doing babwe ya MCAs bara ndebwe na responsibilities nonto bawere bwa baritire kire otongere bo kamiteji kenda batikone marupurupu ya so it is your doing matini number 1 kama mberere guote marupurupu mtare awana ngui menya antu baba roi marupurupu yo to baritire kenda ture kabarere kura mbere baita marupurupu yo ote marupurupu ya mtu ya thara assembly ingwe poro karitangwe uriwe ngwe roritire tukwata ndeo matini endo tinto bya muntu bietite ntathika wetagwa kako ote mndoro kumira pero yeke kwethora thuriro MC utuomba kurita na ngantu bawonde ku bakurita na tutumba kuiga muchara yo MC assembly gutwika uchuna muchara urake alala mega uwe na chuni muchara o tuketha twina makosa but ngwe ukagwethira we tina responsibility para mheshimiwa eleza you are not entitled to any allowance and responsibility maybe you are entitled to other allowances but not this one na matini baritiro kametine na betomera barito kametine ngorie we nani mwirigi to cha budget mwirigi akabere aicho budget barabara 63 million akabere irio mwirigi onde member budget antongorie na akirie kawira na antongorie na aicho budget kwenda ombonia budget tulwa ni budget to change birato ekire program based me akawira na kulwa ni budget nonto we sheria kire o ti sheria thiataira
budget na kuluania na naireti omiuluania as we talk so kutuike mwiri no wechea pareta baka wagi na kawira nara bake otuchinjiria budget na bandu no munene ito losere confidence nuwe utemndo muritire kato losere confidence nuwe never other chair members bakametege ba lose confidence nuwe na role members ba losere confidence na wetongoria ba umatini tokoka uma toka kurita so that's how ba umere nonto the same case ora ideologies chakawira torianite achio owe otumio tutongoria kamiti na ideologies chakawira chakuyambia cha Meru nonto kawira tobo purvera mwamba na wecho kamiti oyo toira ngavana ni mama so that's how they lost their positions and that's how they lost their responsibility allowance ega gwethe ambeje ichi arechio baina right ya Korea na mochara otuo muri kiuria na marupurupu yo yabare Korea yare yo ibarire no te marupuru ya mtu yare ara imbeje cha Korea mtu na ngwira wetata hakurita in other words bra mheshimiwa kuwa na atiri nothing new and nothing old pura kure ni atiri wewe orare chairman wa committee budget so o chairman bura gukuma kiwe etera mbere buita ki another member so utembe chachi uti allowance ku yorete au wewe wa lose wewe lose bi orare kuona bieta ki another member no ntombi ko ntoketa wari faith ki members bara otongeretie committee budget na 23 members two of us ntemo member committee uni now members bara by 23 bakuwa batu tutina faith na chair wetu are we together na no tutina faith na chair wetu kato chale badivye gintu kito a vote of no confidence sawa sawa so bamurita mbere batangaza ntukuingia ekudhivya election tia the new chair utemea kulazimiria members ba committee kuria na chair atewitaniria na pura members ba that committee ba wita bakwenda utemea balazimiria ba uchi ono baba idurere na no baba murita ba kirongi na inyonge ono ebe kirago tuika atewitaniria na manto ya committee na members ba that committee bakaidurironge so yewi manto ya committee so when on to a privilege the right menya number 1 kintu kiwetwa allowances che responsibility bwana Martin is not your right it is a privilege so to be clear mheshimiwa Ithile urembera to abaritirwe committee ne ikano tongeria na committee yi nonto bakwethwa nibakutaniria ngwina kawira Matini birabireo montora la yapo grant ba kuma committee ne kuma otongoria ne bo members ba committee the speaker tells the leadership members ba committee ibaba wera mundu te kwenda hatutongoria na ikagwetha kawira to murita na wona orenda kuwaki na kawira buritango imwe na kawira na itukona kawira no kautuchokia nyuma then kinya wetu akurita to members ba committee no members baritira mtu committee so baritino nto ibakutanira ngwena kawira not the supporters ba kawira mwanga not supporters not about supporters no ndo na ideologies ba kawira ba utumira oturani mbi otutongoria cho committee ne na ideologies cha kawira yote no igondu otas chonde wamba na Matini mundu akaritwa ngwene no you don't like her kana bana we are not in the business of liking owere Martin I mean we have people who like the issue is not kawira inyaka uma kawira unti that in issue personal kangona na guya mbecha edo ndo na guya mbecha ndi tuendelee kwa ginwa guya mbecha kwina commission yeta watire mheshimiwa Ithile yeta wa ethics and anti-corruption commission botamu ditanga po digira ngore bana Martin mantu ethics oni kinyagire insurance ko thatoro indandikire EACC na ndaikia ningo isiolo insurance inkera kiomekanso ewe insurance cover indandikire ko public procurement so kawira inyoka thithia atia no ndo noiche bwatu maira obyagu iya na mandu yawe na plant yawe so the best thing
kenda Meru yona thiri ikawira atiara na kenda Meru rakakuiwa na wa mwicho ngerekia mantu ando ba wetia marupurupu nani ni umwe na scenario mtu kaumete na after miaka 5 ugaenda la wetia allowance withdraw thoki mutwe ketha mtu na ritiro chia na reke wetia allowance responsibility chia no ndo already naitire ata na umire macha yange agire ya aburite witata okira so I got kinyabara ba committee ningi beta ni tonto batetre ibaye ko baitere uto waitere atina responsibility ata no orenda to tureno ambi house leadership kana speakers panel kethirare let me ask you so barabo de betere 47 by na responsibility na wetro tureno re tikirani kwere matini na wetro tureno ambi kulingana responsibility ku ibyo wetro tureno nende oenda to tureno biachia kana to tureno bia leadership no te fall in that category bia kubia yote to tureno bia baraba tina any responsibility to tureno so finally katodrie beratri what happens ukagwithwa 18 kuteta bora bere nchoke kiuka koire bungi ten anto babo na matin menya becha nimbe na ninja na nimbe irimo anto bare dikira baringirwa milioni ile itare impeachment oto wa tarumere milioni ile dereva ora mabloti betera ora ko wenya wa orendri we na urete munda eka etera to na wa impeachment katuta etairo inyatu ito etairo tu invetorega are we together wonya ure lori ko rekana nya lori umwe ure na urete munda eka na kairia na ikingi bibia concrete bibia simiti ikingi kimuga simiti mojimi mbajiana kimwe around ngiri ile ga 25 wetala cost ye ikingi bia kuiria eke mwe bia concrete na mbeche che kura munda yuyu wa 1 acre na mbeche aumaniria tio gitare ambi the impeachment ichi athanirwo kenda atega impeachu ndi bwana utemenya matini kurebia itonga na iguru na nawe na makurebia la charu kutumbe karwa na matini urebia itonga no urebia la charu at the same time milioni 63 kakawira arire wenga bo ingigo yuba batikurumanwe kenda baririra allowance bakania ne atiri na baririra allowance turai tubecha kidogo sana tutukinyenye ngiri 80 so na abo dhano milioni ile so ukarebe itonga na ure na we yakuveta na inya project cha wondi mashima girenya ibero bakana nkro project cha wondi ethe wondi ekwa ajole kinyama tangi angita kirege majeti yaranda yaki na mama no mzio moero tende o supply ndi kethe bakunengera matenda yo supply ntobie tu wondi ne chietu But supply na vi karagana na allowance. Okay, now tell me. Na la saro bie ko la rona rungu lakini ukarebia itonga na bia la saro at the same time. Hazaro na bia. So now what happens ukakwithwa 18 iteta burabu iregirite. Well, you know, batu tuina bana matini kindoketa wa specified roles chia county assembly, which is representation, oversight, na ginduke wito legislation. Tutireka kuthithia bunya 18 wa kukabua kana gukarea kubua. Tutireka kuthithia mbi. But what we expect if the judiciary is to be functional. Ni atiri na uni ama big right kie boran judiciary I think uni inda kuereri ngetu na wesho erukiri. Judiciary ni agi too much powers na iti regulated. So judiciary just like the police service. Either ina IPOA independent oversight police authority. You equal oversee excesses chia police. Kinyage nduke weto judiciary itibati kwa overseen in judicial service commission. No employer wo they will be but they are impartial. Itu kwenda another body your team kira mwananchi mwananchi wale tamenga akuinga no yukwa akuinga no nto unoena contract yao lakini when a judge becomes rogue bengi bana nje yesi bara wo wichinjaji na etere through tribunal ya nini engwa no nto wa mix kurure ngiri no nto wa nini
Wala scandal ya Sonko. No, hao watu ufichwa kwa Judicial Service Commission. Ile ona bamu delisted never again practice even law not they are lawyers. Anyway, so gentlemen, our time chetu iko kira. Thank you very much. Orankuwa 18th batu tu in high hopes that those orders will be lifted na mutumanto ethingia akanyumuma as the substantive governor of Meru County from 19th. Actually tariki 19 in birthday kwa so it will be very itakuwa sherehe kubwa. Tutaikulia wapi? Itakuwa sherehe kubwa sana. Oni matini kambuo batwe turi optimistic that 18 months akabwa na tagwende tu machindano ne na ntubange bethagia guria baretia ba makarina tu machindano ne turi makarina ndabwire kirwa mewanu green ya ng'ombe burega mewanu green gwena mpare karethe ni makarina mewanu ire kirwa okay makarina te na maendeleo kwithro ate we don't discuss him batu bonde to aritia unde bare nyama ka ngwere matini 18 meito kumeanza bakaringe tuma no bakiwa ngambia ngote batu imani yetu irio twikirita imani na batu iromba ratu kuroma na brankwira Meru bonde iba twatie maromba mantu yete sawa sawa na kinya thirikari our deputy president kindikina president Ruto kinyabo ito ba request no ndo antu ba the senior leaders ba Kenya deputy number 1 na number 2 iba kwenda Meru na bate ya kwotwire itarira ba kwotwira Meru yathangala mu Meru aretire asara iba tutatherie kidikitha ina kwenda kwithira awati mbakia ndieke Mount Kenya isi na Meru no ndo tharaka kidogo so batu iromba ratu kuromba na message to mikere onde kindikina tubangira Meru bawatane na tuithia tuina peace na maendeleo akare mzuri na ndena imani oni tariki 19 mutuma akanyo muma na Meru ikare sawa sawa na tusonge na tulo ikawira mwangaza kati kumenya ki ne tumi president na deputy president bako tokiri manto ya ne amba ikotini riri I do not understand there ikotini riri na batena say yakoti ikotini riri batino kumenyare bana matini kinya uwe menya uwe enda kwa rio professional golo golo ibro mwananchi akua na umashinani mwananchi obagwithro akiwa nonto maybe ibo mwira kana ikina ku expect something I'm just asking genuinely menya ambara president no end of state na president no ari nya judiciary no ari and judicial service commission no to everybody na kona no to either intimidation kana interference oragan koire bana matini oti intimidation ya ambarera is certified agent the agent 4 months the president is not a judge na tidomerete law kachagua anena around 3 weeks so badu bila tukuromba whoever ombo tutethi nya president ombo tutethi na tutethi no end of state tukagutha tutikona justice in judiciary no hatukarire ne bondo rombo tutethi for your information judiciary ni an independent institution ito kumani independent arm of the government ito kumani independent lakini kinyayo to umiririra itutethia no ndo no itukuona ba tuthilonge baturita 15 baturinga mweri chu baturingite mweri yonge nyuma no kaba twitethia so odoya tuteririra bwana inyethe ombo tutethia matini tuteririra thank you very much gentlemen asanteni sana na tubokuona kanya kuya kwa watu tukubana arua na of course kwa ranira na Meru we really appreciate asanteni sana kile barapo ndebo batani tena watu kile mubango chunke siasa tukubana arua na barapo ndebo mbediti mubango yo thank you very much idraweno tukubobo ya good night it's been real for real.